Znači, danas radimo lekciju reklamni i retorički stil, ubeđivačka funkcija jezika. Kad govori, pošiljilac poruke ima na umu onoga kome govori, potrošača kao potencijalnog kupca, ponudu koja odlučuje o presudi, odnosno krivnji. 7 mora, 7 gora, preletjet ću zbog njeja, sve zbog Ajke i Štulića, ljepotom me zanijela. Ona je samo formalno jezički dovršena, adresata karakteristična je prije svega za dva stila reklami. Što su historije, govorit ćemo o Skenderu Kulenoviću. Skender Kulenović je književnik koji je rođen u Bosanskom Petrovcu, znači u siromašnju. Dobro, profesor, gdje su ostalo lice? Profesor, Boga moj sjela nekako glavnog tapsa, lepšu glavu povrćaju, tako kažu, ne znam šta je sad. Ovo više neće moći ovako, on je već duže vrijeme bježe, bit će neki sankcija u vašem slobodnom. A nemojte, profesor, razboli se momci povrćaju, pa može se desiti svakome. Ne, on mi sam bježe, već počet ću sad raditi, a ja ću raditi što sankcija. Droga, Paris Saint-Germain. Joj, bankrotirać, tačno. Alo, stari, šta ima? Ne, gdje? Crveni konj dobio crveni. Vani, imam test, imam 2 testa sutra, znaš ti za to? Dobro, ne ušća tu bar, hajde bježi. Dobro, rekao sam, nemoj zbarak, hajde test sutra. Hajde, pozem malo. Secime! Ej! Hoćeš li kafu sa mnom ići? Hoćeš li kafu sa mnom ići? Gdje ti Zalipić mi kupiti? Gdje, hajde. Gdje ovo, stojimo. Hajde. Brate, sad, pusti, smrdiš. Znaš da imam sutra 2 testa? Jel znaš ti to? Briga i onako nikad nisam. Hajde ti, pazi. Kad me slome sve samoće, u kafanu ja ću poći. Vanju, bokal vina. Evo ide, šefe. Obećanja, prevarit ću osjećanja, lupovat ću cijele noći. Pogazit ću obećanja, prevarit... Vanju, šefe još jednu. Nema sve spođe. Kako nema? Alo, fino nema, sad ću izaći, Fani. Ne! Šta ne? Kafano, Ajde. da Bog da se zapalila, ona me je ostavila, zbog žina me napusti. Šta ti je džuvatila, brate? Malo sam popio, hoćemo li sve nastaviti. Šta ti je, čovječe, znaš ti da je to haram? Trebaš se pripremiti za onaj svijet. Kako ćeš doći do obe, čovječe? Čim se otrijezni. Kako ćeš ti, čovječe, znaš da je to haram? Moraš se pripremiti za onaj svijet. Alkohol je majka svih zala, to mora da znaš. U njemu nemaš nikakve dobro, nikakve. Kako ćeš doći sebi, čovječe, moraš se promijeniti. Hoćeš samo dok malo odmahnu. Ajde, da ti Allah pomoći. Moja para da zife odošao u kafanu. Joj, jes ovaj šeitanski posao dobar. Benzinsko redovno, a zabavljam se. I joj, evo ovoga, pričao je sa hođom, valja ga okrenuti na pravi put. Stani. Slušaj, jesi ti pričao sa Efendijom? Nemoj ga slušati. Znaš da su Efendije najveći lopovi. Tu samo uzmah pare. Nemoj, ti slobodno pi, jednom se samo živi. Jednom se živi, pi koliko možeš dok nikako. Znači, ne možeš tad prestati. Jesmo razumijeli? Pi, samo pi. To je najbolje.
Šta je ovo, Bože dragi? Kako će ovo sve zjednosti slušati? Ne mogu više ovako. Izgubi kladionicu i sve, ne mogu više ovako. Još šta je ovo? We don't need no education. We don't need no thought control. Ne mogu ovo učiti, nema šanse. Radi od spavstva. Šta je semantika, Bože dragi, šta je ovo? Ništa ne kvantam. Sacime moje. Halo, Sacime. Pa gdje si, ljubav moja? Hoćemo na kafu opet. Kako nemaš vremena? Vidiš, možda sam ja i mogu učiti. Modio spavat. Bože dragi, ne mogu ja učiti, biješ. Odi spavati. Ćao, gdje si ti meni? Ko si ti? Ja sam jedan dobar prijatelj tvoj. Prijatelj. Aha, slušaj, ja sam došao da ti dam jedan savjet, prijateljski savjet. Sam ti mene poslušaj, sam slušaj. Ti si izgubila kladionica, tako? Jesam, pa nisam. Sačkaj. Čovjek crveni dobio, Bože dragi. Slušaj, moraš biti uporan. Uporni pobjeđuje. Razumiješ? To ja sebi govorim, a vodiš im pare. Pazi, uvijek je, ja sam tvoj prijatelj, ja ću uvijek voditi tebe. Znači, samo kladionicu igraj i ništa. Gledaj, šta ćeš škola? Pazi ovo, ti završiš školu na kraju, tako ne radiš ono što završiš. Dobro. Eto ti. Znači, ti samo uzdaj se u kladionicu. Ti kad udare pare, ne moraš više nikad više ni igrati. Mada, upravo si ti. Hoćeš? Meni je sutra test. Ma neću ušti. Ne, neću. Pa pusti ne izboje roditelje, ići mi u Njemačku, imam ja gore tešku i tako je to je. A ne mogu ići, kako ću njih ostaviti? A ne mogu stvarno. Pa moraš dokazati ljubav nekako. Pa dobro, eto iću. Otkud ti ovdje? Sam ti rekao da će ti alkohol doći glave. Trebao si me poslušati na vrijeme. Zašto me nisi poslušao? Obećao si. A nisam ja efendija Allaha mi. Joj, Bož. Šta je bilo stari? Dobio sam jedan iz oba testa. Iz oba testa? Iz oba. A i ja sam, brate, Jel' gotovo bravo. Ma ne možeš ono Nisam učiti ništa kao. skonto. Češ za jednu su čovjek sve ono, pa nema šanse. Nemam pojma, ne znam. Ne možeš. Gdje si stvari, šta si ti dobio? Ti sam još ono taj htjelo stuku. Pa, logično, lajko mi ti. Bože. Sve prolazno. Nisam ja trebao postati da prijatelja. Trebao sam učiti. Koja sam ja budala. Trebao sam poslušati Efendiju i na vrijeme se opametiti i prestati piti. Nisam trebao slušati ženu. Prevarila me i otišla. Trebao sam slušati hoću. بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون